Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hadir di acara Maulid Nabi SAW di tempat guru kami tercinta Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Dan alhamdulillah, terima kasih banget buat Imat dan kawan-kawan. Terima kasih banget. Gua terima kasih banget pokoknya. Berkat Imat dan kawan-kawan, atau disebut Jomat, Jongos Imat atau Mukimat, ya kan? Acara Maulid di mana-mana makin rame. Orang makin cinta sama Habaib. Majelis Habaib nggak pernah sepi, seperti yang akan kalian lihat setelah ini. Makasih Mat ya, terusin. Iya, terusin. Habaib bukannya rungkat, Ba'alawi makin besar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan ada yang salaman. Munduran. Sallallahu ala Muhammad. الفاتحة على نوينا ومن هو أسلافنا الصالح. آمين. بنادي طويل العمر بالصحة والعافية والسلامة. آمين. والفرح السرور.
النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اذكروا الصلاة على النبي. صلوا على النبي. صلوا على رسول الله. Langsung ya, langsung. Santai, tenang. Yang tenang, yang enak, yang pelan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول
صلى